Я просто не мав на вибір. Я на Україні мав фірму, то були 90-ті роки, мафія, подмінки, жодні платби. Завжди були ті, які слінтали по тejto фірмі, а їм се хотіло то превзяти. Просто вtedy to було так, а я сам так жити не хотів. Нам všetci aj висмівали, že v Európe tu ideme vybudovať na Slovensku závod práškej metalurgie, u nás sa tu neštuduje, tu nie je základ, aby to budovať. My vyrastali, otec u mňa bol inžinier za socializmu, to koľkokrát mi hovoril, že zarába tretinu od zvarača a on je hlavný metalurg. Tak toto bolo postavené. Ja som chcel fungovať v nejakom férovom svete, v nejakom férové vzťahy, aby boli. Pre nich, aby to bolo cťou spolu niečo robiť. Nie pre mňa, ale spolu. Mne to bolo až do plaču, keď oni povedali, že tak, ako sa k ním správalo, to, čo oni zažili, tú férovosť, tú čestnosť a to ocenenie, oni už nikdy nikam nepôjdu robiť. Kultúra nemôže vzniknúť z workshopov, z posedení, z koučovania. Z toho kultúra nevzniká. Vždy a vždy bude rozhodujúca.